Bishop Alfred nagira ngo kigenderere kongera hambaro gw'abana abari kwenda kushoma konka Abatarikwebasa kushashura fees. Shande kwekwe umwana ushoma je Abatarikwebasa eka mukwataho ari n'ubwenge eka muhese cyamushavu we shande obusaba giko mukamushomesa siriya yakana kushikira yamukaga haza n'uweleze mukamwakira sani yamukaga mukamutwara mukamutaye university. Aha nshonganiye mwe hagizire ngo bacyabaratunje basare omuchanguija kwa gutandikira primary kandi oburisa bwebembeire cyo kandi obusaba dikoni buronde mwe barabe bakozirege bubatwara mu secondary. Already there will be 50 already chosen. Basare neza kutandikira mu primary. Oburisa nubuje ku selectinga abana abarenide right away from the primary 6 baba kwatireho baheze cyamushanzu aterera abakristayo muranga kureka kugumana bamushanisa na ba bishop abagerero mbigere ahabo kuba nabaza kuteganisibwa buri omwe ino mwanya ogwar kuzana konka bona no kwiterrembe bo otashansa na bishop naman nemo otashansa na bishop naman. Baitor member wa parliament habwanya Bushozi constituency Honorable Wilson Kajwenge ahabyo gwegese agize ngo umuntu we no rukwata kushoma nabana atungura Uganda ya hati na nyenzya kandi nuko kusima Bishop Muhozi Alfred. Mwene umuntu we no rukwata kushoma bese nabana atungura Uganda ya hati na nyenzya. Tonera musire Bishop hawiki gifandi wa aha shonga yo kufuruka kw'abantu ahabwira abo bona barkurwo myanya yabo kuza handi ngutikire kandi abashabire kureka kugumana baguze myanya yabo kandi abigire no kwingira ente zabe byo kuriya kuza handi ubwire kuza imukunda myanya ndinje ugatweke indikibingo ye glorisi abakristayo basimira Bishop Muhozi Alfred kureta hege ntekateka yo kushomesa abana Abatarikwebasa abarumwa boro enfuzi kandi bamuraganise kwija kuba nawe sibe ntekateka kandi tukihagera aho kuba n'umusingi gumo gukombekera ihangari yetu kombekera ikicweka cyetu kombekera abona Abatarikwebasa mbwe n'iki Bishop yagamba kandi kitwakunda kandi kitwayakira no kugira ngo amakanisa amarisa gaiho primary bateho tuiho primary cyo mu secondary. Mukuru w'abakristayo yagumza mu yashobora ku Bishop yagira ngo bateja kumutombigere bya Bishop owargireho Steven namanya kwihaho naija kufayo kongera ahabinte bitarakozirwe ubureberezi batakamutombigere bya Bishop namanya okozirebe mu tubyo kutangaza bakeja kumureba ngo heine cyango cyakuza kongera abe namanya koze. Baitor chairman wentebe ya kashatu wa Renshande sub county asimire government okubahereza obuhereza kandi no kutunge gombora irwaro nebindi nko muringo gumwe go wentunguka omucicweka gusima government yenera kureba obuhereza tukamutora turahari ya utushyahi Gashakwa Kanaremesa habwa Sky Television Agenshong.